Magari kuri godan Soko TV kumurikira hekerero kyobokonye ochase umuruire obubwate oburuire bwa kansa yemioyo oyobeire kare nyumba nataranyora bobweni nigo bono hekerero kya ikegwikana ritiko lya lero wetera somo governor we county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo enyagitari ya Nyamira referral nigo yaire gitambukiro gyo kumuira asenyagitari iyo asobobwenia okwanayo obusekwene kyayo no mwaziri bwobochenu ase county yo Dr. Ronald Mogoi oyote abirenga nigo barache ko mubwatokera obobwenia bwabosa family nere magega kifinance ditanga ntiante mbiyamana asinge inchu yo mugabano ito obeiro go subuli kera igwetelinga neriga tigante mbiyamana asemira mu mwaka liro mu rwiro ikigunya getari agando je nagande te go subulikerwa onya getari mbagende te kumurigereria nagokire akigongo saba agwene nonye nabantu kera bacha kumuikorunka ni ambulance yamyoka bwango mono igo bacha sobonge ekera barra muno bekirwa sega na babagoka abantu bari asebiki barwanite serikali tugusikita kitu njibwa tuwezo cyubu kurusia abantu barona baje kubarwari kiagara kuna public hospitals responsibility to no kuhakikisha na wale kwenya mambo barwari akiga kokera tu encourage kero montasa ya sha tegere ekero wali wale kwenya baje barwari digitali to no barwari wasekosa tuanya kubanga kubakonye kwe kubakaba na kubakanira kibiri cyabo umuriro uri nyama yana leto sinyitari torero nagende tokongera rukuma ndagira kiganiri umuntu rualire kansa bwena tekoli naboranyore konyenchiyo yotogosaba munagaba na morente enyagitari ochakire kubweniwa nere tugusaba barayi bari bande bwata matunda gokonya tago konyo umuntu kera kure kwenda kwagure sanduki kwa gore watu ma ambulance como rusmoche moro no ari nyagitari gigaiga process ya matibabu ya chakire twendera gote makore kitokora asoko konya nera yale gutwara quality of life ngale komina singijiria edakire kwa na katiba yetu ya Kenya kuna goteba ya manga ya matibabu